Bilsoja lokak Torresa Karamas Tipanamen, and Pakatinta Iran and Katiti. Each a Miraman Christ Jesus, whom Yagan China, Gandogan Coach, or Soja Nemen, the Kapitsam and Yagan Kauno, my Soja Open, Lan and Conor, Christ Katito, Santa. Armas kosan men in pacawan wawaki the son komor kacinias. O irapan in chumbene ebran. O patiyang kapakap nukuya wan o kasalapen eposan. Kalam. Sa wasmaw kaping owaw sa machay kang God wang ki senior pastor and momod sa silo wang ki baban kuikan wang ki chairman and momod sa kan og chay CE members and momod sa silo na participated ng kaunta kasilo match chay loralab nasan Pemuyang kas-kasih kecito karyawan kaum Jesus Christ. Emi ni gilan peikan. Itak ma kas-kasih, kayang kas-kasih teso, kayang mas-masan, te ono-ono teso. Nanrong awan son, relaw resiksi sa tuaw, katete ang child kaum Jesus, yaya tatawag kecito kayo, yay misasaler kung lopuan, mayroong kilar kala ko, when maintag kecikisang, tipensang bawat. Ayang moment, kecito karya. Achay mo kung sang bawat sa Japan pacapos. Niyan som chay mo panel ni mo, miya wasarya kang nabatar ang chay. Kayo wasa, di na never, kau nuktar ong rel kan ada kau sisi subyang kailangan aran sa mundo. Mangganing sansal na kau dial relatorial sisi sakpay. Karyawan masa yay nane. Iwasa kau nuktar ong rel kan sojale kau sisi. Sansal na karyawan tesnologa kayo walu lentu. Ni menanso, so jangan cai wewe. Kasantiar dia kate rentau. Ia cai teman-teman kicai, acai appointment, yo macai pa, cubiang pam. Mau silang. Match sansalan karyawan koronik. Relaw lemau resiksi tuau lel isakan. Nei pon sinikaw ang menro. Relaw di sakpayo resiksi kaisak. Asan. Kicay karos panu mon silang coach o kicay na pakete kita rank. Michael. Kicay na ang so bravery and so more. Not more. Kicay na no. On sambawat mon mela kuya melaman dicay karutan kuya appointment juo kauno elga mon silang o kuya kate yang ay solang kanan momot sa man momot sa wen sa pala o kapinkaw talo kangonga dicay chailen ale kang sises uya kilai ya chai songoloro posoni kamela lai o kapayata amasano chai la kas-kasi kogola ikach karya kang sises erer aisakus